Ke le dumedisa mo leineng la Tate le la Moya Mokgethwa. Amen. Bakauleng ba ba rategang lengwalo la rona re le bona mo go St. Luke kgotsa Dr. Luke chapter 24 re bala mo go verse 36b up to verse 48. Bakauleng ba ba rategang ke lengwalo le le tshwanang le lengwalo le re le badileng mo bekeng e fetileng, lengwalo la St. John. Re badile mo go chapter 20 from verse 19 to 31. Bakauleng ba ba rategang lengwalo la kajeno ge ke boeletsa re le bona mo go St. Luke kgotsa mo go Luka 24 from verse 36b to verse 48. Bakauleng ba ba rategang lengwalo le jaaka ke setse ke tlhalositse gore le tshwana sentle le lengwalo leo re le badile mo bekeng e fetileng, ke mangwalo a morago ga tsogo ya Morena Jesu mo tsamaong ya gage go boela Jerusalema, jaaka a kile a bua le barutwana ba gage gore o tla kopana le bona ko Jerusalema. Bakauleng ba ba rategang mo bekeng e fetileng re bone barutwana ba tshogile, ba khietse ntlo e ba leng mo go yona, ba tswetse le difenstere. They want to make sure gore the leadership ya Majuda ga e tle go ba bolaya kgotsa go ba tlhagisetsa kotsi, mme ba ntse ka foo ba emetse Morena Jesu jaaka a kile a ba tshepisa. Bakauleng ba ba rategang re a utlwa mo bukeng ya St. John gore o ile a iponagatsa mo go barutwana ba gage ba ba neng ba tlhaela ka le mongwe e leng Thomase, mme go iponagatsa ga gage bakauleng ba ba rategang go na le dilo tse di gakgamatsang, dilo tse di tshwanang le gore e re ga tsena bakauleng ba ba rategang a se ka tsena ka mojako, ba bone fela a setse a le mogare ga bona, mme pono ya bona e ba e re a ka tswa e le sepoko, a ka tswa e le sethotsela, e se motho wa nnete. Bakauleng ba ba rategang a ka tswa e le sepoko. Bakauleng ba ba rategang re utlwile gape le gore Thomas yena o kile a bua gore yena ebile ga a dumele sepe, a ka dumela fela ga a ka tsentsha monwana, a ba a tsentsha le letsogo mo letlhakoreng mo Morena Jesu a kileng a tlhabiwa teng. Bakauleng ba ba rategang, mme seno se ne se re bontsha gore monna a tshwana le Thomase o ne a sena tumelo, o ne a sena tumelo, o ne a rata gore a dumele ka go bona. Thomas makgolwa ka go bona, mme fela go ne go bontsha o kare ba bang ba na le yona tumelo, mme fela ge re tsenelela re analyzer se se diragetseng bakauleng ba ba rategang, gore bontsha le bona ba ne tumelo ya bona ge e le gore e teng e ne e fokola, gonne ge ba lebelela Morena Jesu ba ne ba mmona o kare ba bona sepoko, gathe ba ne ba tshogile bakauleng ba ba rategang. Mme ke ka mokgwa o re bonang go direga mo lengwalong la John. Bakauleng ba ba rategang mo lengwalong la kajeno, lengwalo la di 18 tsa Aprele 2021, re utlwa kgotsa re bona go diragala se se tshwanang le se se diragetseng mo lengwalong la John. Morena Jesu a tsena bakauleng ba ba rategang, mme ga a tsena o tsena ebile ntse ba bua o kare ba ne ba bua le monna Thomase ga ntse a ba raya a re yena a ka se dumele
a ka se dumele kgotsa ga a dumele o rata gore a tsentshe monwana a ba tsentshe le letsogo mo letlhakoreng. Mme go bontsha o kare Morena Jesu o ne a utlweletse that discussion gonne ge a tsena bakauleng ba ba rategang o tsena fela ka gore a ba netefaletse gore ke ena Morena Jesu, ke ena Morena Jesu o tsogile, he's risen. Mme re utlwa mo go verse ya mathomo ba re while they were still talking about this, go raya gore ke gentse ba leka go tlhalosetsa monna a tshwana le Thomas. Then re utlwa gore Jesus himself stood among them and said to them, peace be with you. O tsene ka tsela e tshwanang le tsela e a kileng a tsena ka yona ge a ne a tsena mo lengwalong la John. Mme ke se ba neng ba tlhalosetsa Thomas gore mokgwa a tseneng ka ona ke mokgwa wa bopoko, o kare ke sepoko. Mme ga tsena wa ba netefaletsa gore ga se sepoko. He said to them, peace be with you, a re kgotso e nne le lona. Ba re gatwe mo re lebelela verse e latelang, they were startled and frightened, thinking they saw a ghost. Ba bone sepoko, kore ka mokgobaneng ba le ka teng no ka re ba tshashitswe ka molora mo matlhong. Ba le startled, ba tshogile. He said to them, why are you troubled? O bone a bona batho ba ileng gore ga ba nisega, they were troubled ga ba lebeletse mo difatlhogong tsa bona bakauleng ba ba rategang. And why do doubts rise in your minds? And ka mo ditlhaloganyong tsa lona o kare le a doubta, ga le sure, ga le na bonnete ba gore ke nna o le mmonang, goreng go le bjalo. O botsa bjana ka gore mangwalo a ngwetswe and ba kile ba bala go tshwana le rona re kile ra bala the Bible ya re tlhalosetsa gore go tlo direga exactly ka mokgwa go diregang, but they are taken back. Ba confused as if ga ise ba le mangwalo. And verse 11 e re look at my hands, o ba bontsha matsogo a gage, o ba bontsha maoto a gage, a re it is myself, a re ke nna, a re touch me and see. A re a ghost does not have flesh and bones as you see I have. Bakauleng ba ba rategang go na le go se dumele ga barutwana ba Morena Jesu, go na le go se dumele ga rona, le rona motlhamongwe re santse re tsaya gore Morena Jesu then goreng a kile a tsena go khietswe go tswetswe difestere a tsena ba monastera le mogare a bona ke bopoko motlhomongwe. Bakauleng ba ba rategang seno se rata gore re boele morago ro bala re tlhaloganya gore Morena Jesu o re buang ka ena, he was 100% human and 100% divine. 100% divine e ra gore ke modimo 100%. Now re bona modimo 100%, gonne rona re bolaile motho 100%, morwa Maria mmele o Morena Jesu a neng a o dirisa gore re kgone gore re bue le yena, re tše le yena, re bone go tshwana le yena. Mme o tsile mo mmeleng o mo go 100% divine, 100% God. A ka seke a thijwa ke mabota, ga gona se se ka mothibang bakauleng ba ba rategang, ga seyo gore lebotana ga se sepe bakauleng ba ba rategang mo go Morena Jesu. Mme his disciples were supposed to be knowing that. And his disciples, ke rona, we are today supposed to be knowing that. But I can tell you,
gore bontsi ba rona re santse re makala go tshwana le di-disciples tse di neng di mo emetse ba ne ba nagana gore o tla fitlha kokota bjaka a tlabo a le mo nameng ya bophelo ba rona ba ba santseng ba le mo lefatsheng le le ka kwano ba kauleng ba ba rategang morena Jesu ga kokote ka tsela eo rona re neng re nagana gore o tla fitlha a thibiwa ke mabati a thibiwa ke mabotana ga a thibiwe ke mabotana ba kauleng ba ba rategang ra utlwa when he had said this he showed them his hands and feet wa ba bontsha wa ba netefaletsa o ba bontsha the evidence ba kauleng ba ba rategang. And while they still did not believe it because of joy and amazement, he asked them, do you have anything here to eat? Ba kauleng ba ba rategang morena Jesu is trying by all means gore a bontshe batho ba gore ke ena morena Jesu o kileng a kgaogana le bona o kileng a ba bolelela gore mo morago ga matsatsi a mararo o tla bo a tsogile o leka go ba netefaletsa mme o kopa borotho. Do you have anything? They gave him a piece of broiled fish. Aba bontshe gore le ena o tshwarwa ke tlala o tshwana le bona ka go tshwarwa ke tlala. Amen. Ba kauleng ba ba rategang o tsaya fishi o wa eja, and he took it and ate it in their presence. It's a magic mo ba leng mo teng ke gopola magic ntate Matlapeng a re fasa jack mo kalaska zoom sarabim a tsaya le alisa ka fo morago ge le boa go boa e le sakatuku ba kauleng ba ba rategang mo pele ga bona mo matlhong a bona morena Jesu o ja that fish gore a ba bontsha gore ga se sepoko because o ne a lemoga gore go na le the spirit go na le moya o reng ke sepoko ba kauleng ba ba rategang he said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Are se ke se netefatsang tse di kileng tsa buiwa ke ba profeta tse di ngwetsweng mo dipesalomeng dipesalome tsa bo Dafita Solomone mo dipesalomeng tseo go kile ga ngwalwa mme gore tseo e nne nnete ka tseno go ne go tshwanetse go direge ka yona tsela mme o leka go ba bontsha gore le di badile dilo tseo mara ka tseno le fetogile o ka re ga le sa di itse o ka re ga ise le kopane le tsona o ka re ga ise le nkutlwe ge ke le rakere ka letsatsi la boraro ke tla tsoga ba kauleng ba ba rategang e bua le rona e bua molaetsa o ke molaetsa o buang le rona o re mo go rona re se ke ra fetogela morena Jesu mme re utlwisise le mangwalo because seno se se diregang se bontsha o kare batho ga ba sa gopola se ba kileng ba se bala mo mangwalong in the Bible. Then he opened their minds so they could understand the scriptures. Morena Jesu a lemoga gore ditlhaloganyo tsa bona di tswalegile, they are closed. Ga wa itse ga ba bone sepe ba mo lefifing mme a ba bula ditlhaloganyo. He told them, this is what is written. Are se ke se ngwadilweng. Are this is what is written. This is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. Ka letsatsi la boraro. Ke letsatsi la boraro mara ba santse ba romela. They are not sure gore go direga eng ba tshwana le banna ba Emausi gonne go sena scripture mo go bona ba ne ba bua kgang ya monna o a kileng a bolawa ka setlogo ba ga gona scripture se ba neng ba refera mo go sona mme dibebele di teng motlha mongwe le rona se teng scripture, there are Bibles everywhere
everywhere where I know the official institutions tse ke di itseng di na le di-Bible, you go di-technical, go di-university, go ditoronkong, everywhere o kry-a go na le Bible. Mme o kare bakauleng ba ba rategang se se neng se direga ko Jerusalema kgotsa mo tseleng ya Jerusalema go tloga ko Golgotha go ne go na le lefifi go gore batho ba ba leng mo lefifing ba ba sa tlhaloganyeng gore go diregang. Mme bakauleng ba ba rategang ra tshwanetse ra tsaya sekai mo go seo se kileng sa direga mo tseleng ya Jerusalema. Morena Jesu a lemoga le ge a fitlha go barutwana ba gage o fitlhela go tletse lefifi. Amen. And repentance, okay, the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day. Everybody four. And repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Jerusalem was the center, was the pivot. Ke modilo di ne di tshwanetse di tloge di le fo teng fo morena Jesu a yang ko teng ke ko go rona, ke ko go his disciples, ko barutwaneng ba gage, because re utlwa ka mo go John o ba budulela moya, o ba budulela moya o galalelang, o ba empowera, o ba fa matla a gore ba simolole tiro ya go tsamaya ba raya batho ba re sokologang gonne mmuso wa magodimo o fitlhile. Bakauleng ba ba rategang ke rona bao ba re tshwantseng gore gone baanong re tswe ka mogare ga kereke re tsamaye ro re sokologang gonne mmuso wa magodimo o fitlhile. Bakauleng ba ba rategang, if we reading it right, if we reading this word right, the gospel, e ra gore we must get out of the comfort zone and go and preach to the people ka morena Jesu. You are witnesses of these things. Le dipaki, re opaka. Bakauleng ba ba rategang, that's the last verse, verse 48. Re opaka, re nne dipaki. Bakauleng ba ba rategang gonne rona, we are better, we know it first time. We know it as it is. And therefore, re tshwanetse bakauleng ba ba rategang ra emelela, ra tswa ra tsamaya, ra yo witnessa, ra yo preacher, ra yo bolelela batho ka morena Jesu gonne rona re moitse even better, re moitse e le morena Jesu o bulang mabati o kokotang, mme ge a setse e le morena Jesu o e leng modimo o tsena fela, o tsena fela. Re itse seo go tsena ga gae fela ga se sepoko. Bakauleng ba ba rategang ke ena the divine, 100% divine. Morena Jesu ga se 50-50, ga se 50% motho 50% modimo. No, ke 100% motho, ke 100% divine, divinity, ke modimo 100%. Ke ka fo ga setse a boa a sa tshwarwe ke mabotana a tsena fela. Amen. A re rapeleng re leboge modimo tate, modimo morwa, re a leboga tate ga o kile wa re enlightena, you enlightened us. Mme ka tseno re a itse gore seo barutwana ba gago ba neng ba se bona e ne e se sepoko. It was 100% divinity. It was you ka sebele modimo wa Israele. Mme re dumela mo moyeng wa mokgetho o kileng wa re tlogela ona gore it is you ka sebele. And Heavenly Father, we need to invite the Holy Spirit to be with us and to guide us and to tell us the truth, because that truth will be taught by the Holy Spirit. Heavenly Father, re a leboga modimo wa ka, re a leboga, re kopa le gore survival ya rona ya the COVID,
Heavenly Father, COVID-19 ga se ka botlhale ba rona, ga se ka di-vaccine. It is because you are the main vaccine. Heavenly Father, you are the main healer. You healed us. You protected us from the COVID-19. You've been protecting us from many other viruses. Re a leboga Modimo wa Israele. Go na le tse ding di-virus tse iseng keng di bonwe, tse di tsweng ko wena, and you stopped them gore attack. Re leboga foo Modimo wa Israele, because we may be blinded and think these are the only viruses tse re kgonneng go di lemoga ka di-science tsa rona. Kgante Modimo wena o di itse tsotlhe di feletse, mme o di thibile ka matsogo a gago. Re a leboga Modimo wa Israele. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we say amen.